Libo-libong residente tinagon king liwanag sa dilim Interfaith Prayer Rally at Grand Rally para kang Pampanga 4th District Congressional Candidate George Patrol Bustos kete king plaza ning Masantol. Penimunan niya itireng imam, obispo, pastor at aliwa pang lider ning relihiyon, iba't kareng Muslim, Baptist, born again, Kristiyano at aliwa pang grupo ing Interfaith Rally. Layo ning pamitipon ing ipangadi ing payapa at tapat aalalan. Tinukyan iti ning Grand Rally nung nukarin pepasyag na lang bustos reng kayang plataporma at pamanalakaran para kareng memalen ning 4th District ning Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.